Kasing New Trip Integrated Territorial Organization HITO Narpuk Circle Khandai tarik risau arah cara pusau kelapa ke jingtho ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB ling ba Deputy Commissioner jong ke East China Hills District Ushivyansh Avasti ban persyajur halor ka jingthu jong ka Megha Top Cement Private Limited ban penlong ye ka jing snap pai ba ka tarik khat pra risau arah cara pusau na ka benta bante ye ka karkhana penmi do bilat hakashnong wa ye cher Narpuk East China Hills District President Pak General Secretary Kasing kilapan pa wa kajing tuat ubar lah East China Hill kalalong kaba ishit kay pat kadan kajing maru hadian habut kaban kita ya ka kamay kaji jeng ki pateng ki bansawan nada umen dia kudop lun ya ka kai ka pateng ikar khana penmi do bilat ki bateri kamenta ki dan hadu pratli po East China Hills District pat nakini ki bela dan du paru layu ishai bekilatet pen penjat pat penjak liai ka me mariang panalor kata kajing keduk kam kadang kiyo na ko ka posh koi pat bat kasing kalau orang bakap toy banwan ra shu ikikar khana penmi do bilan habai kejing elai yomat da kilai pojat lai phorukom nakliang kasing ka persat jori kani kejing snga pai ba ni ka public hearing jung ka Megha Top Cement Private Limited kasing kala maham ru ka sarkar bakam di show ban aijing bet kinu ki batmu bante kar khana penmi do bilan hapo East China Hill bat ka sarkar ka de ben pensang no ya kani ka public hearing Mesin itu Narpuk Circle digin percaya ya gini ke public hearing ke wadauman he kat praterik benaj pau arzar pusu yang gini ke Megha Top Cement Private Limited ke hatai chnong wajir is jentia dan ini dah percaya ya gini untuk the yu kate cibun teli cement factory ki udah hapo ilaka Narpuk yui kita development ini kita ke jingyok kam yang ikon samla yang Narpuk yang i kam ju le yang isentia tene te dau ukrum chu upun bon chu igini ki khar khana pemi do belat agani ke thanyong i ne dau yu dapat sekaliang yang ngemeriang debun ki thau de chakta kam tam ki pum cepo yung cepo sem kam tam ko umbam ko undi ko kredit bahai kam tam ko por ayam telang kam ju le diyu ke jing chakta ya ke jing chit haman lagi senam duku ke jing chit te ke jing kodok kit haman lagi senam duku tini te dau I percak juri gini ga hearing yang gini ke Megha Top Cement Private Limited te kam ju lek kerpat ya ke sarkar ban wo wanra api diki khar kena pemi de bulan kerpat api wanra no de kinja training center kam yang ki mechanical automobile di computer courses ku per kini ki kena ki WM hey ni po ilakang yo ki pentibit gel di ki dewa lai ki nang ba training center yo apply kam gile menepas kini tu pani gini ki cement factory ki UDM chua te kam ju le kam ga jing jingmut yang ngaco sarkar wa ye gini ke plan yang I dan ni ke jing temu ke yang I wo pichna gile ke training center tha yang gini ga cement factory dewa gini ki cement factory ku dewa to lang higi haduk praj pau deli yo pulut ki yo chna gi ke training center ke jing lut ke jing sep to ke jing ba khli ke yong ki kete ke to ke jing mut ang asuk sarkar but segwi le I de maham tang ya ke sarkar we de ni chkmat I ne liang yong ke sen hito yung elat di wan ra pi di ke cement factory po ilaka yong ne bha in to ke jor ke jap ki yo pelang ka chongai uyo no ka chongai ne bha ke kam ju kelam ni por se por kenim to ke ATM yang ke spa du yu kam ju snya wi to ke izen tia to ke ATM yang ke spa ni te daw im to hi chuni ki jak po le yang gi won kam em chnong ki tha du sport ki ke te gi jing thmu yang te ye ke te factory ha chnong wa ajer tenri im to chuni pi ki nong chong chnong yang wa ajer ni gi won le Henry ke jing percha yang yu pi kat won derjot de pra ke meriang ge yong I te kam ju le yu wa kini ke sarkar ke yong I tang lu surak mi bhaw pun bai kat wan ke jing we yu wa mat I po kini ke ilaka Narpuk ke yong I ten lor te dang po se kini ke cement factory dang bon chu igeri kat sakat wan cha I ke jing ke yong I ten te daw maham tang pi kam ni nong lam QM ha ke sarkar usnyau ba pendam ga gani ga hearing yang ga Megha Top Private Cement Limited ke wadaman ga praterin brau chpau ada roso kam ju le ham wan ra de kam gite ki jai ki project ote po ke lan kan Narpuk yang I
Lemda kam te I mbansi de umbam de umsnam le uye ni le upi ni giwan ra ige jing penjot ba ige meriang ke yong I. Ma sing itu napo I halor jing yu I sport kebor buto da public hearing yang kami gatop simen hakat pratrik unu brai da ini liang I snyokya hadu atete wa I liang I idusni kendi terik benai cipo arjar puso I delebu jing tho pollution control board halor norim ban persa ya ketika prat jing temu yang kami gatop private limited ban pemi ya ucna ate karkhana angka pemi simen ti am liang I idusni I delebu ichi langbau disi halor norim I percaya to inorim wo percaya wa khmat do to halor debun bure ini simen plan wadam swasa ni nalor riwa ini norim wa dedep I wa bom di dedep wa ariten hi halor ite I jing bun jong barjalau po sini I di rumah ya penting yang ni mesti mengkawi I halor ate norim I ini percaya rika bat atau du percaya ka hakot kebole ini liang yang I itu hati sini kapratrik itu loda jihad jihale itu yen bayu percaya ka